Occitana Jones es president. Ha obtingut independență de Lusitania e es devengut le president de son nouvel país. Ha reformat l'intendition d'embogat Chudebsgit et a proposat une réduction sur le budget grâce de la France. Bau en la capitale de Lusitania en de negociar amb Occitana Jones. Soy reviscolat? Oh, en marcian. Stałem reviscolat en de prenger ruhege gras. D'Occitana Jones. D'accord, dit. Attendez une minute. Partit. Allez, encore. Oh. Ah, bah. Encore disparu. Oui. Il y a le président Nicolas qui est ben away. Oh, monsieur. Je suis pas encore arrivé. Encore 30 km, monsieur. Encore? Il y a 10 minutes que sono a 30 km. Ah. 29. Non, monsieur. Mercedes Bedit. Ah, monsieur Nicolas. Richard. Ah, Richard. Bene, hai amagato lo registrato sul vero dopo. Ah, Richard? Bon,
Les connais? Non et tu? A volit me tuar l'an passat. Mes mesoi defendut. Che volete questo co... Come l'anno passato? Non è su Luigi Grass. Nu, pas un Luigi Grass. Lo raspat! Pas un beau bec, aquel. Un bau pensi. Bene. Veniamo au vélodrome! Guardi! Le vélodrome. Nous! Est-ce pas possible? Os marcianos non arrivi scolati. Sui trasportano. Potete pas me tuar. Beleu! Ai! Tu tranquillo aquí. Luigi Grass. Luigi Grass. Luigi Grass. Beni. Kilometros che curam. È forte che. E perché tu non stavi spostando la capitale? Axai pas. Hey! Monsieur Martian! Hey Luigi Grass! Potete venire! Devo prendere lo Hidgegras, monsieur Nicolas. Monsieur Nicolas? Le trova qui? Ah, beh, ciao, potete dire. Ah! Ah! Luigi Grass! Hai lasciato Luigi Grass? Assassumat un collego. Allô? Venez dans la voiture. Ancora Luca Pec! Ma spagar! Viste? Oh! E perché hai perduto mon arme secreta? Hasta la vista, bombo. Le président Nicolas est sorti d'Ambe Luigi Grass. È partito sin pagar.
Bon. Volesse un café? Ciao. Dammi dirás. D'accord. Luigi Gras. Jest pasa! Specco ci sta